Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana busi urung pungo? Dah tiga kapag haba ka busi urung pungo. Bah tiga ka kacang pana. To puasa ji mi kena to puasa ke lagi yang cara pag haba busi urung pungo. Yamban. Ji to puasa. Tak perbaiki ibadah tu. Kan. Miana kesalahan dengan urang. Tak ada maah dengan urang to puasa. Yang banyak geli hati di bulan puasa nah. Baik tak pegah nyong tak pegah je ke gom ah. Masalah terkah kah nak katin terkah kah na ke gede. Kepukai orsan gom. Amban. Dan di kampung long khusus di kampung long. Ubena onplok ipu olen ni ya. Hantam pernah ru kampung merasa keberatan ke. Malah ke gelake ke merupah lake de untapau. Amban lah. Amban ke korbankan harta ke daya ke masjid hanaya ke lage kah. Ikah gok terkah iri ke dengki ke. Alah busi urung pungo. Nak pegah lai fitnah kah. Kah kado kah fitnah gok ro tentu. Kado kah fitnah gok ro tentu hana totro kah fitnah gok. Ulama tuhu je. Nyandro ke lagi kape nak depu ka? Bak pegah ba. Pang nyong catok Pang nyong pang catok. Kang kawo kono ka depak urusan bek bengeh ke Abu Mudi abeh na daya abeh na ulama bak ka pegah suhu mandung pasal suhu lampung gong depu draw ke. Bengeh ke Abu Mudi kawo ka depak urusan Abu Mudi ka. Bek ka pegah nyo ka pegah je ke ulama tu. Ubena ulama mandum suhu bak ka. Alah haram jadah. Dayah haram jadah bak ka. Yang mutoi si Mekah. Ha? Lai mandum salah apa mata ka. Update video lam video kah mandum ka kheng kegok barang kapui. Kheng kegah sekrek bengeh ke ka pegah fitnah kah ini tu segala macam. Ikah ubena urung ka fitnah ka. Ka pegah suhu, ka pegah munafik, ka pegah nyo, ka pegah jihandro, ka musyrikin ngana ka depu. Bak pegah ba. Pantajak minta bobo sidong ke dia kemawi kan. Kau kena wace, kau pegang urusan. Kau selesai masalah ke habis bina kau buruk ika. Kayak fitnah dayah, kayak pegahnya, kayak pegah je ke dayah. Anak katim jak buat kah, bah jak buat kau. Bukan jak pegah nyo je. Kah le draw anak jak buat, gop jak buat bengeh ke. Draw anak semua buat, gop semua buat bengeh ke. Draw anak katim serkah, gop serkah bengeh ke. Anak sapu le anak bengeh ke kah. Nyai anak bengeh ke rumah le mawon baru ke depu. Gadah bengeh ke. Alah ada kata ya bu. Cocok tak mang nan ka busi urung pungo. Kau tak minta ide yang jeroh yang je pelajaran bagi orang lain tak pegah bak media. Baik ide lebih bak jena prit ide ke kapur biak bak media kena. Kagak jena prit ngan kah. To puasa ke pegak ibadat ke? Ke beres ibadat ke? Baik ke jangan gerah ke gok berang apa? Kira-kira nama masalah dengan ulama ke wa gak beres. Baik ke pegah no media ke pegah nyo ke pegah je go ino. Maletan urang kat tuha. Ya orang tu ke putih janggut. Kau mana male bacut tanya urang. Ike aku kala mentang video kah male aku. Oh hang kala sakit hati aku. Dulu tak dengar baru lain lah. Tak dengar samping tidur nonton video kah. Pegah video kan bermanfaat kan nangrau kan bangsa. Pegahlah merdeka nangrau. Duduk nan berkata pun merdeka nangrau ate draw ke draw kana merdeka. Oh tak merdeka nangrau. Ate draw ke draw mentai jajah le iblis. Apa merdeka ate gile. Baru ke merdeka nangrau. Gaduh ke surat-surat merdeka, kat surat-surat merdeka buat ke lagi bui. Nyo bengeh ke kedai kepu bengeh ke. Hasaina yang hauna bere mata mandun ke pegah fitnah ka. Ika ka fitnah gok nak tengah dah ka fitnah ka ke nurun cilet-cilet yang ka fitnah ka dum. Ka fitnah munafik, ka fitnah suhu merdeka. Ka play-play tamang suhu listrik dalam punggung tepu draw ke. Yang kajak bablah naik ke juga dek kat pegah bah nak kengkon nyo bulan puasa ke. Taubat mutuah, taubat. Ha? Gaduh pegak bangai ro tentu. Kat Tuhan mantam pegak bangai. Nyanjak kabeh nang grau. Pi mantam lagi urun tengah ayuk bro.